بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى اسمه شرح بالسلسلة الكريم ألقنا واحدة قمدني الودود اسم فلابه ميديا هفتاغي تلاوة قلقمين الودود مي كلمة معنى بيغة واحدة كافة مي كلمة معنى كي لوبي أميدو الله سبحانه وتعالى کے حقوق اسم فلو کے معنی کا الودود ایک معنی کی ابن عباس رضی اللہ عنہما بدالو فنی الودود الرحیم. الودود کے معنی کی الرحیم، الرحیم معنی کی اوگاون ترس کر. امام بخاری رحمہ اللہ بدالو فنی الودود الحبیب. الودود کو معنی کی لو بوافرت. اللہ سبحانہ وتعالی أرتكون دك لوبي وديكمبار اسكلا وكلام رسول بيكلنا نبي بيكلنا رسول بيكلنا نبي بيكلنا هيبتوغا إمام بي إمها صالح أرنا لوبي وديكنا رسكلا එකලාංග صالح أرتكون دك لوبي وديكنا. हमें आयकुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला එකලාංගේ අර්ථකුන්ගේ ලෝභි ලිපෝටිකින්වා ඒ ලෝභි ඒගේ හගීගී මානයගා හග්ගුවකින්වා හැම එකෙනි පරාත් එකලාංගේ අර්ථකුන් දෙකේ ලෝභි ඔඩියුම්බ රසූල් බේකරුන්නා නබී බේකරුන්නා صالح තක්වාවරි දීන් වෙරින්නා صالحුන්නා සිද්දීකුන්නා ශහීදුන්නා මෙම්මහා පරාත් දෙක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලෝභි ඔඩිගන්නවා එකලාංගේ الودود جل جلاله سبحانه وتعالى. ادي كلامي لوبيو حقوقهم وهاميكني فرات حق غتوغا آلوكم كوروي حق غتوغا لوبيوي حق غتوغا كيمم بيوي حق غتوغا بيروتي ويوي حق غتوغا خشوع التري ويوي حق غتوغا قربان كوروي هاميكني فراتكي الودود جل جلاله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى فاني الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم. الودود معنى إكلام رسول بيكرون دك لوبو دكنوا وأتباعهم أدي رسول بيكرون التباوى إمها فراتك وريها فرات دك لوبو دكنوا فرات ويحبونه أدي فراتك إكلام دك لوبو فهو أحب إليهم من كل شيء. فهي إبامه قاتوا بريها تكتشكا بريها فرات تكبر إم لوبي دمبا فراتك إكلاغي قد امتلأت قلوبهم من محبته. فهي إبامه هت بني إكلاغي لوبي فرفت يجمعني كي لوبي إبامه هتوغا إهن إبدس فراتك دي لوبي بكا جاغي نت إبامه هت بني إيه متوري زاد فرغ لوبي فرف. ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه إيه لوبي كمتشا إبامه دوت بني إلهه متوري سنائن تقرار بقص. والبجت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا. أدي إبامه هت بني إيه متوري زاد فرغ لوبا إخلاص سري كما يقول وإنابة من جميع الوجوه. هريها ماني هريها حالتك إبامهم هيت بني إكلامك لبف
eme kalage alwadud rasul be konna nabi be karun deke lobe wodi gannawa adi rasul be konna nabi be karunna hewatuga tabawi emeha imanu ba ahlu warinna lobe wodi gannawa adi faratteke ekalaange deke lobewa e lobi ge macca ebami hunge hitta furifawa ebami hunge hittoga e matwari zaat fuluge lobi fiwa itur ebbes farataka jaage nik hittake libigem wa farat e lobi ge macca e matwari zaat fuluge sanaya ta'rifun ebami hunge duta bani temiba adi ebami hunge hitta bani puriya maneka e matwari zaat fuluge loba lebifa الودود جل جلاله سبحانه وتعالى ابن القيم رحمه الله من اسم فلوك معنى بدارو فاني كلام فان لبا فوا لين باتوغا لين فوتوغا نوني ايكين فوتو يداروني وهو الودود يحبهم ويحبه كلامي الودود يحبهم ويحبهم ويحبه كلام کے ابامه ہندے کے لوبے اوڈگن ادی ابامه ہم کلام کے لوبے ويحبه احبابه والفضل للمنان پوریا فضلک دیلتی ونتک میں حق و گمنی کلام کے اے لوبی ببنی وس کلام فضل ونترکم اے لوبی ویڈی وس کلام دیلتی ونتک nikalaage de beniyumettan agommek maccaguri eniyumetto go badaluga ve lepakis hagguri faradaki niyumetto go veri dilati wanta al-mannan jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi ja'ala al-mahabbata fi qulubihim ikalaange ebamihum hittawa elobi lebis wajazahum bihubbin thani elebbi lobi gamaccan ebamihum ikalaange de lobi wima عليك إثر درم يبعدهم لكلام منبر قدم هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة أي إحسان تركمك كلام حق بتوغا دبا فا إحسان تركمك أي إبس حالك إحسان تركمك بدلوغا إبس بدلك إدودهم دبا فا إحسان تركم النور ولا لتوقع الشكران ادي ان يومتك بدلوا شكرك كلام انتظار قربا دبا با يومتك نو بدلك امید نکرا شکر قربك كلام حاجت تري وديگ نوا ارتكن نيومت دبو ما كلام ذات فلم مشهور وگن نوا حالوغا ارتكم بچن هريها نيومت دبا ابامي هن كلام لوبي وانه مغفي کو دبا اي لوبي کے صفاتن ابامي ہتا ولا با e loibban ebamo hittan ulumba debba ekalange lobo digannawa amalot ekalange shariatu ga sharuut debba din e amalot kurima anikka ekalange ebamo hundeke lobi odiganno lobi wane bedaspat wese ekalang epada hittake debbe wese ekalang lobi ge mamuga dirigulene maaddi tanavaskama maanavi tanavaskama ekalang rihuwadigamba kanta tasbat debbe wese ekalang mihuriha kamaka tawfiq debba e tawfiq maccan ebame shukr ada kurima ekalaage niumat ko macca anikka ebame deke kalaage lobo digan alwadud jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala ibn qayyim rahimahullah bidarwani laysa al-ajabu min mamlukin yatazallalu lillahi wa yata'abbadu lahu wa la yamallu min khidmatihi ajabu ambi මීහෙක්ගේ ඛිදමතන් හාජත් තරියපාවා එහෙම් මීහක මිල්කුවපාවා අලක් ඒනායන් අනේකාගේ හීතරිකම මදදා ඉහ්සාන් තරිකම බේරුම් බෙගම් වහල් ඒනාගේ ගාතුන් තිමාය ෆුදිගෙන් එහෙම් ෆරාතක දෙවෙන්නෙන් හාලතික ඒනාය තිබා ඉහ්සාන් තරිව ඒනාගේ ඛිදමතුගා ඒනාය ෆකීර් වගෙම් වහලුගා ඒනා රාතුගා තිබා මසෙක්කෙක්කොන් ඒනා වෆාතරේ හුර්මනෝ ei tobika mihaku anekaya ihsan tirwani anekaya hofurwani anekaya ena khidmat kurani anekage gaatuga abada abadu mulazama kongulani enage faradun tibaya libene manfaya ka ummit
adi eenage gaatun tiba daana ehem farate netunima e farate kasuga tiba wafateri ve teduri ve khidmet kurmuga demi hurmaki eye nune ajabu anje kam innamal ajabu ehenakam ko harma ajabu ambe min malikin yatahabbabu ila mamlukin bisunufi in'amihi huriha takecce milku odigimba niyamattoge verila huriha araka baral libodigimba faratu ekalang alutakunga macca ekalange niyume bandum kurbat wa yatawaddadu ilayhi bi anwa'i ihsanihi ekalang ihsan terikamuge huriha bawettakakum ekalang alutakunna ihsan teri odigannawat ma ghinahu anhu e alutakunge hajattakum ekalang fuduwedigem baharugas maneki faratek ke ihsan terikama faqirukama hajata beerum badumwa faratek e faratakan ihsan terumaki ajabu anje kam nune ekam ebbes faratek ihsan terikama ka hajataka beerumakan hajat ter odige nuwa matiwariwanta ilahu ebbes badalaka anula ebbes hajataka anula ekalaanga alutakunna eki baawattuge ihsan terikam debba debbun e algun men visna figuru koranjego Allah subhanahu wa ta'ala algon men nag eniyumet debbani ekalaange algon men ge faratun ebbes hajat teri kame beenum bodigem baatien hame gani algon men macchen ve dilati won adi eniyumet takam habbu shukr ada kurave eniyumet tan habbu gemba faratekkamuga algon men baati kinu hame gani al wadud jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala المنان جل جلاله سبحانه وتعالى كلام متور دينتي وانت كما اوغا وانت كان انسان غمچ تم اي algon men faaha koranje ekamattake ekalaage deke lobi wan algon men jeni ei algon men ge nokoladun terikama algon men ge oreduma faafataka algon men ge viyanuda kama yuhuriha kama ebbes ekalaage algon men faratu ebbes kama hajat terwodige nuwani dugaves alutaku macce ekalaange huriha baawatege niumettaka ihsan terikammani bandum kuraba ekalaange alutaku deke dobe odigannawat e alutaku ekalaange heoge member kurabat emgen ilmori bidalo fawani kafa bika izzan annaka lahu abdu tibaya izzatekkamga fude tibaya ki e matweli zaat fuloge alekkamga Abdullah Allah ga alaka tiba nisbe kuraw Allah subhanahu wa ta'ala tiba nisbe kuraw matwari zaat fuluga alek gotuga tiba nisbe kuraw tibaya libe izzat ekam ga fude embe ki Quran Allah subhanahu wa ta'ala ekalange mitur sallallahu alaihi wasallam zikr kurifa embe ma matwari maqamaki isra ga matwari datru fuluga maqam uduta kadat kurava Allah subhanahu wa ta'ala hadratai kalanga habib sallallahu alaihi wasallam ufullai matwe daturhu e daturfu ga wa Quran ga Allah bayan qur'an subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa regonum bayga ekalanga ala al-masjid al-haram al-masjid al-aqsa gende raskalanga hostahir wa takamai Allah subhanahu wa ta'ala ekalaanga alaya ekalaanga habiba ekalaanga mitura devve emme matwari karamata izzatuge datur fulaki binta faitu egos mi maddi alam kadatuko malakuti alama ekalaanga hadrata ufullai matwari datur e datur fulugaves Allah ekalaange ala ekalaanga habibu sifa kurba fani bi abdihi ekalaanga alakum Allah ga alwatkamge maqamake insanaga emme izzatri maqam emme vidalani kafa bika izzan annaka lahu abdu tibaya libe izzatekkamuga fude e matwari zaat fuga alekkamuga tibaw wa kafa bika fakhran atibaya wa fakhrakkamuga fude annahu laka rabbun tibaga rabbekkamuga ekalang bodigem ei algonmege beri rabbu jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala algon benni e matwari zaat fuga al degotum besekalage nisbe pure abduhu wa rabbu
ematu rizaq puluge ale adi ekadange algon menge vendas kala abduhu wa rabb alge vendas kala adi matweri ilawge emmi insana libe emme matweri fakhrukum ga em lobe izzateri ahon Allah subhanahu wa ta'ala alutakunna me huriha niumetteke debwani algon me insanonge ebbis hajataka ekadange beenunji beenum wadi gannawa tienno algon me kum baytto algon me kum baytto ekadange niumette debwa niumette hagguwa insana enaga nafsuge agwa bawazan kuranje ihsabu fishing Allah ge dilati wantakama ilahu insana debwa pa niumette agwa enenge enaki niumette haggu me nukama adi niumette hagguwa daraja ge he amalu ene nukuru ekama ibayat debwa pa huriha niumette kevis Allah subhanahu wa ta'ala ge dilati wantakam ena qabul kure Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu idaloi idha mada shatr al-layl regaluge debakul ebba faitu diyama aw thuluthahu nuwada timbaku fa deba regalum faitu diyama yanzilu Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala faba wadigannawe ila as-sama'i ad-dunya duniye goda fayaqul adi wahi kurba angawe hal min sa'ilin yu'ta ebahuri heye ebbes faratek timan raskalaanga hadratun kamak wedi dandawane emihege edun timan raskalaanga fudda dewmattak hal min da'in yustajabu lahu ebbes faratek ebahuri timan raskalaanga du'a dandawane emihege du'a timan raskalaanga ijab kuromattak hal min mustaghfirin yughfaru lahu ebbes mihok ebbes faratek ebahuri heye timan raskalaanga hadrata faafusange dandawane e faratek faamati man raskalaanga fudda dewmattak hatta yanfajira as-subh megotuga ekalaga wodigembe fatiswecho matat sahih muslim riwayat ibn al-qayyim rahimahullah mi maanaga wahudakam vidalo fave Allah subhanahu wa ta'ala ekalaga alutaku maccan wellobba ekalaga alutaku maccan oi rahmuga sawbo ekalaga alutakum bimuga labba e alutakundang huriha gotuko rizqu tanwas kodebba e alutakun Allah ge lobi hodane mabu is dakkawa rasul bekalum fonubba e rasul bekalum fonubbe ma wes insana e rasul bekalum ge dawat wes puragas de duradduam feshiba demme se gaggotung e insana kankan jaswa Allah ge magan ge insana eburi ade to Allah subhanahu wa ta'ala eki gaggotung e na eki kankan dakkawa rasul bekalum fonuwagen ena emburi nama nabi bekalum fonuwagen besena ekalaage farata emburi nama eki kankan dakkawagen besena ekalaage farata emburi nama den ekalaage zaat fulu khudu faba odigen insana mukhatab qurbaniye khaguhe huri timan raskalaga hadratun kamakoi dannawane emihe gedun timan raskalaga fudda dewma mevre bodu rahmat mevre bodu minnate ko bati matwari zaat foda insana e mukhatab ko wahi korun de ko deni am hagigatu wes insana macchen ori Allah go dilatu algon men isna fikur kurun je algon men na meduga ekalaange mehuriha kame tartib kurba faruga algon menge hin harukama dete nikankama me algon isna fikur no kurat ghafil komge nidi ga algon men nida fatibeni farda ge furagahuga mehuriha kame kommere ke behinga Allah subhanahu wa ta'ala ge futa algon men durwe ghafil fa mitibeni ekalaange kuttamwane mabute ekalaange tanos kutte ba farus duniyavi lazzata ya aramuga duniyage hayatuga insana ghafil kumga hele kormundani Allah subhanahu wa ta'ala immaga kunnuya ane maga kumbes insana heoge minbar kodebban eki musunta korimet korba namadun he amalun zakatun rodin hajjun tasbihin zikrun istighfarun mehuriya kodakum mes insana mamtanos kodebbani insana heomaga rujove ilah matwe rahman hagwa alekkamga insana umatta e dehe koddeni kalaangi e kalaange altakun deke lobe odigannawa
الودود جل جلاله سبحانه وتعالى كيت قرآن الله سبحانه وتعالى إهم بين أقول منك أنجوا وحيد كرم بافوني هي عمل كراميها هي عمل كراميها إناي رحمن وانت رسكلانge لو بلبانت إيمان به هي عمل كراميها كمغارما الله سبحانه وتعالى أي إنساناي لو بلبانت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما كشور إيمان به هي عمل كراميها كمغارما سيجعل لهم الرحمن ودا رحمن وانت رسكلانge إناي لو بلبانت إله متور لو بلبي عليكم إنسانا الله سبحانه وتعالى لبانت لو بدي زتري أقول من عمل مفسا سؤالك فكر كلنگ بجے غافل کمگے حیاتك أقول من هيد قرآن كيا دعاء بدو زوانو بسنا فكر كلنگ بجے أديبس الله سبحانه وتعالى کے رحمتن إله کے مغب امر توبہ مگے وقت اسنو جهد كيها دعاء كتو انتظار پر كم وقتبو كم حالة مدوري وندنتو الله سبحانه وتعالى إناية تدمو قلبين بقو فاي قد دبافا ويهدو قابس إنا إكلاغ مغن دورتن الله إكلاغ علايا هيو بيك دكوا دبافوني مغو دكوا دبافوني إنسانا إمغن إبري أو متقب سالكا مي معاملاتك لوبي کی معاملات بيما إبس إنسانك مجبور إبس فراتك جناك الله نيان قربا إيمان كمكي لبا قولموري كمه إكلاغ مغدكوني إبرتم فريغمبا فلاورت كونو غالبني إنسانا لوبين إله لوبين إمبور إله خاطرتن أوما چينو جان غدكم دما گنا كنو اي لوبكي إيمان كمكي لبا قولموري كم إلوبي هتوغا نتيجة إيمان كم قرآن فائدة نونا مقصد كي لوبين إكلام حضرت كبار رجوع أو فافتك اعتراف فافت فسون دي دينو هم لوبة عزت له الله سبحانه وتعالى أرتكم دكوا لوبيك عجابك أرتكم هيوكن تذكرمك كوريغا أرتكم دك إكلام لوبوديك إيه مكيد القرآن کا سورة المائدة 17 آية الله سبحانه وتعالى أريد بيكو as إكلام مغون إكباوي إكلام مغوغا جهاد كورن دوغو إكلام دين نصر ورون دوغو بمغا فسادكو نيغاني عملتو فيكم غوانما الله سبحانه وتعالى إهم بيكو جنوانت فسوف يأتي الله بقوم الله إهم بيكو جنوانت يحبهم ويحبونه إبامي هندك إكلام لوبي ودي جنوان आदि एकलांग देके एबैमे लोगवानगे एम एबैमे हम एकलांग देके लोबे मुगे वां का बयान करो पुरीगा युहिब्बुहुम अल्लाह एबैमे देके लोबो डगन्ना वां का बयान करा एबैमे हम एकलांग देके लोबे मुगे वां का बयान करो पुरी किसकुर मावदी कोंकमत युहिब्बुहुम अल्लाह एबैमे देके लोबो डगन्ना वा वयुहिब्बुनहु आदि एबैमे हम एकलांग देके लोबो डगन्ना एम आलुतकुम एलोबी के अमलों के वाहक अड़तकुं के अमल के वाहक बयान करे मो कुरीगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला अड़तकुं दे के वा लोबी के वाहक के वानी इसकुरबा लोबे इज्जत रे हो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लोबी अड़तकुं नगुन लोबी अलवुद bay mihuna hifa onnani ei faafaga insana faafaga amalekkonge faafaga demi hore faafan tawbawi kamuga vinames kuriga ekalange aladdeke rihubat nukanna afoit otu kuriga ena koffawa faafatoko sobu den kitem barakan eina tawbawiyas adi kitem barakan he amal kuriyas alum amra allah ge lobi ke darajaga nulibene kom baynu nahiyo ei ena insani mizanu kankan kirat ei wagutaki algummen ge hagguga miyoko aniyawari vejjiya algumanna miyoko viyanuda kamek kofiya algumanna miyoko nadeddifiya boskame kofiya algummen gatuga miyoko maaf kurase edi bunnes algummen maaf kuriyas algummen hitabun ekko filaga nude komme sifeka e gasore hore
maaf kofi me bunnyas ebawatu ge henkamen hingaru kurige taare palu ngora yadavam fasa kori maaf kori kantaddo wa kalu dakkam fasa ekmane ki gellijje itubaren alun ngora yada kurmaki ei insani vistum balafe wara odawukam kurige hori lobe kurige hori daraje kan alun ngora anude ekankan ena maaf kofi me bunnyas emme Allah subhanahu wa ta'ala onna muamalatu ges insanu bank insanu ga vishtuma kemi gebanna kurin ko faawri faafata go sawu Allah subhanahu wa ta'ala hadratu ga ibaden itura tauba wias ena ga lobe iturwe eilan hadratu ga mati darajali faami ekam ga nuwane farga ga senno Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratu ga miha tauba wejjikam ga wanama ikhlas sir tauba yakun tauba ga rujo wejjikam ga wanama kuriga ena ehuri daraje pura ma matwari maqame Allah taala hadratu ga ila debba kuriga taarikh ke fuhebide kuriga ruba amarto ge taarikh fuhebi go sena ge ruba amarto ufatu ga eya ekparu ge hewa amarto liye debba ena ki kuriga pura ma matwari maqam ga Allah subhanahu wa taala ga hadratu ga wa mihekam ga Allah minbar ko debba faharga bas ena ge kuriga taarikh go so kuriga ko fa ruba amarto so ekala hadratuga kuttambe matweri daraje nudave mihekawga ebes insana kulwane komme insana kives Allah hadratuga materi muge magu Allah subhanahu wa ta'ala fayko debapme ibn qayyim rahimahullah bay mihunge me vishnuma inkar kurabba dekolo hottava raddu debba farga sen nun Allah ta'ala hadratuga faafwariya tauba bima e faafa maccan ena ufalapure Allah ufa ma bode adi ena kuriga lobbure ma matwer daraja ekalaage ena deke lobe wodiganna eburi ekalaage hadrata rujo vech efoga kit Quran ga ayata ko dalil qurbani surat al-buruj ge 13 sadwana ay balla kit Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala qurafani innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa al-ghafur al-wadud ekalaage netumuge tere insana ufadda adi alun abura ekalaga hadrata rujuu labba fa kalaga manik ufaddawani sekalaga alun abure yaadu kurbani sekalaga hadrat efoga dem bayan kurbani wa huwa al-ghafur al-wadud ekalaga gine gine fa huswa arta kundege lobe wodiganna waraskala ibn qayyim rahimahullah vidalwani mitagu me de ismuhulu vidi vidigen asa we tartiban nigan tibabim fisna fikur ko balas qur'anuga ibratuga filawaluga tere nazar hingalima qur'anuga ajab kone kantattu terega mi de ismufulu mi tartibun asa we wotu fude vidalwa al-ghafur al-wadud faafusaba dobewani faafuswani ene istighfar kurima faafa kuffa ene istighfar kurima al-ghafur jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala inaga huriya faafatake fuswa adabba الودود جل جلاله سبحانه وتعالى اردو ميها اكلال حضرتك فاف السيما اينا يجينا جينا فاف السواف الودود اينا دك كلام لوبه ودك الغفور الودود من ده كدني فاف كوري فاوتس الوم نمبر اكلال حضرتك متى درجه جينا فورا insanu ge gaatuga miya koshe kofriyam den alun ambura ena gaatuga karyu ge udoko ekam Allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala insana gone pursu fayko deba kite meji muddate gena paap kulis kite bodati paap te kotas ikhlas re niyatekka ekalang hadota emburi asikam ga wanama ena kurim muri maqama kure ma materi maqama Allah hadratu ge ena deven ehma ei insana abadu se amalu kurumuga kuriyaddiumuge ene baru ala foride kavekkamu ganaginda ena Allah taala hadratuga matweri maqamaka nu devenekamu mayusu mennek adi e maqama dal pura masakkatan burselene ebbes maddi bare bes nonna Allah ekalanga ala detere gonna guluma ursel karate non eme kalange al wadud jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala lobedi zitere ho mi ismu fulaki algon menge hayatu ge mannoju ege macce tartib koranje matiwari ismu ei algon men duniyega kuramme je masakate ge kinetto e matiwari zaat fuluge lobi ona kom gotakan algon masake koggento al wadud jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala ga hadratuga wuddu libigemwa
sayaj'alu rahmur rahmanu mudda ekalang rahmanu antarskalange enaga macce e matwe zaat fuluge lobi labbane bayan pura fangiru kon gotakan algonmen amaruta battagento ka inatu raskalan hadratuga lobiwa alekkamuga enawa insana ko lobiwa wa kenno raskalo penada ko lobiwa wa kenno gawmege raisa penada ko lobiwa wa kenno algonmen insana ka gawmege raisa ko baruga veriye ko wakimihe ko ena gatu gai waram matiweri waram mak warak kutta mefa warak gani ekam wapodo icham ena diruwa kolajja ena bakuru veri arennake meveni raskele ke meveni verimihe ke warak kutta mefa warak gamme ke ar munefe kommaka me kuddene ar munefe kommeda ke daturu kurwen duniye kon kaaka konkame to kuddeve mihuriha rassaskalunna mihuriha verinna milkuwa emmea takecheka mulimi kaayana tugawa huriha takecheke milkuwa mante ilaawe lobilukun evvare matwe sharaf ennona evvare matwe izzat ennona evvare matwe makanat ennona insana daanje emme lobili bichikkum gawanama Allah subhanahu wa ta'ala ekalange ala ei ekalange khassa fara khasiyatu vetirege ekalange laf kuttam befa alaykum emrege nonto nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an inna Allah tabaraka wa ta'ala idha ahabba 'abdan amakashur Allah alatteke lobodegem fiya nada jibril alayhi salam nida ibay elobi gamacham muli kaawna ekko genadeke lobiwa kaawna rabb lobodege muden konfaraadeke lobine ore lobi ufeddevi ilahu lobi odegatima ekmacham muli kaawna me huriha kame tartib genda nada jibril kufa nida ibana inna Allah ahabba fulanan fa ahibbahu fa Allah meveni alawatteke lobi odigem fiye fa te babehu fa halega faalo e faradeteke lobi was maneki Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah tabarak wa ta'ala idha ahabba 'abdan nada jibril Allah subhanahu wa ta'ala alatteke lobi odigem fiyam jibril alayhi salam ilahu nida ibawai inna Allah qad ahabba fulanan fa Allah meveni alatteke lobi odigem fi fa ahibbahu kalega faano ena deke lobi was jibril alayhi salam Allah angoni givan ilahu meveni alatteke lobi odigem fi me fa kalega faano e alatteke lobi was fa yuhibbu jibril den emihe deke jibril ge faano lobi wadagan jibril ge faano lobi wadaganwa alakkamuga insana palgumen kare insana ke komme zamane ka komme rashek ka hore ni kam wasida Allah yuhibbu Allah irada ke lobo digan e i'lan kurwani meveni mihe dek Allah lobo digan fi jibril e kade ka fana irada ke lobo as fa yuhibbu jibril dek mihe dek jibril fana lobo wadaga summa yunadi jibril fis sama den urtawa jibril alayhi salam nida ibawai inna Allah qad ahabba fulanan fa Allah meveni alatteke lobiya odigem fiye fa ahibbuhu udtawge huriha faratteken eenadeke lobiwas malakuti aalamge huriha malaikatun den i'lan kurave Allah meveni alatteke lobi odigem fiye fa ete huriha faratteken eenadeke lobiwas fa yuhibbuhu ahlus sama den udtawge ahulwarin e alatteke lobiwe ويوضع له القبول في الارض ادي بيبا انا قبول الله سبحانه وتعالى ودتوغ اولورين رب لوبي ودغتيما جبريل عليه السلام اميدك لوبي ودغتيما ايك مچم مولي ملكوتي عالم غريها فراتك يلدك لوبي ويما لوبي مچن انا قبول بيمغليه وبدي ست يا مي علين علون من فد انسان algomanna kom hakketto oti evaruge matwari sharaf libum asnu hagigatu aladdeke rabbul kainat lobo diganno ek macce jibril ek macce urtoge huriya awuri ek macce bimuga qabul eki kashwarwani Allah alwadud jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala ekalange alutta hunteke lobe wodigannawa kan adi e lobattaka ekalaanga wani ekalaanga hadratul lobi hodane emmeha mamuta awamana dakkawa debbafa rasul beekol meduri kurba deenuge zariya angawada kan konkame kurimata lobi libeni konkame kurimata ekalaanga kofa hakkuwan ekalaanga urihodi dugannawa mamuta ku salam ebegen
ekalaga lobodi gannawa magutan algonmen hifagen datur kurima e matiwadi zaat furuge lob algomna wasil wevene isam pejin ebbes farata gatten emihe ka adeterega nuniyatillagen nuba reewu merrawagen kureenam ebbes kemen nonnane ei arrahman arrahim ge matiwari lobi lifawa ekalaga lobodi ge fawale misa mere filawa ni malana tatkurevia din anna filawale kalgomen Allah subhanahu wa ta'ala lobi hasil kurmattaga kurevene kantittaka behebatu wahadakan hada wa subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.